Kani kadege Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor baman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat biddor. Hadin baka Sorkar Jilla kala ay jingbit ban pleno ya ki jaka bam ne ki restaurant haka Jilla Barok Kawai ki bor penyait jong ke Marbanyang Project Private Limited kila sedang shwa ban senrait dawai ya ke restaurant kebadan hapo jong ke M Crown Hotel kebadan ha Kendai Lat Police Bazar Shillong ya kebala tip kerteng kum ke Three Olives Restaurant kenang ban pinti kena baki pait ba ki ba wan bam jing bam hagani ke restaurant kin don ye ki jing sngo shingan klem gono ke jing kho nyo mensin hakum gani ka por ba ke jing pang corona kala sapriang ha ka perthai bat ha ka Jilla Barok Kawai unong lum kubor jong ka Batisi TV habaye kren bat chairman and managing director jong ka Marbanyang Project Private Limited uba Maven T Marbanyang ulaya thu ba ka jing pen kho kalong nado ki kherdom kenthop ru ya ki jakayat ki jakashong ki mie ki shuki ki jingkang ka jakashet Barok Kawai bat hado ka jakalet shabar ka baki patba ki pendon kam habaki wan bam hakani ka restaurant ka jimpen ko yagani ka restaurant da ka kunhun safety first jong ka Mewa Enterprise kalong da ka pendon kam da ki dawai bala pentikna yakila jingyada bat ki bamdon jingma ya ka kot ka khia jong ki patba bala penmi da ka company Chemtex ka batip kum ka bio bubble antivirus coating service but kani ka coating kanne hado khandai posngi ya ka bala dep test ru da ka NABL but QA ki laboratory ban test yaki dawai bio bubble Kembang gila ju ya kenduk mencua gila ayah batai pi kumno bangi sanitize ya ka shopping mall bat ya ka hatu ko portangi ke shopping mall te ni ai buat bayi gitu he kumbalek mencua tendrai hadian ba kami ipat kani ka konsep ka biki ong ka bio bubble let's say pin yoi haki TV ba ki ong kum sha IPL sa Sharjah sa Dubai kilalek gitu tekni ko konsep ajing sisa ka sedang apa New Zealand te kala kam selam gitu ko konsep te hari India jungi keempat don kini ko konsep te deitat hadin baka ni ka company Chemtex Specialty Limited kala sedang ban penmi hi te daga jing penmi jong ka Chemtex ke bolong ka company ko hari India jungi te ka dor kala kam jam tikala kham songtat kani ban ni katu ke bengi jule bro sikata te ka kemapen pau pi mencoba ngisim dingkong ke jing sangan jongki nong tre jongi bat ye ki nong wan thiet ki nong wan rung ki ba it jongi hangne bat kum jo ingilang bro te dagani ka jing penmi jong kini company kini ka bio bubble tingisim mi kini sinjam hadian bangilaya terjemut biang batki te ngiyapet yaki yaki ditaki chemicals jongki bakile ikataka bio bubble lasi kamdaiso bangin ong ka sanitization mereka dikataka saline based retention na coating hakaba ki charge yaki chemical batki bat kita ki boro kila penpau kila don haki ki test sebalong ki bobon
let's say saya nuk saya pi kum bagi layok nak NABL no te kata ka NABL kolong kadi ba hari India ke bala itu belapau te kedan kum kini ke advance analytical testing laboratory te kani ka napo Hafkin Institute for Training Research and Testing te kani kalong ke bangi kani ka NABL ke belong ke National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Te kani ka company kalong ke bala approve begini. Te wat ka Ministry ki Chemicals jungka dan ki Chemicals ki baka Ministry of Health and Family Welfare ro kila approve. Te hadin bangi gini ki bro kapun sosialan ni ba ngin le nak ada kata ka biobubble. Te kumta menta kembang yesong ni. Kani ke kamera baro ngiladap biobubble ya kamar bahap ngiladap biobubble lot te ya ke restoran ngiladap biobubble lot te kani biobubble kalau bakari ke coating kani aduk kendai pusungi te hagini ki kendai pusungi ngem dan kamban sanitize na ban kumta ha ngi sipun khoj ngem dan kamban sanitize yo te hakoi kalang kalong gajing nyirap ke bakraw yang ini magajing lut kalau kau bersih kaya pedang haki tu kipor ke bingile itu ka curative sanitization ke bagi kat. Te masuk awak ni kalau ke bah tam bingi pajba nama kemak yoi minta ngihap hiban pikir daladi ngihaban take care daladi. Hai indrai kemaki penpaw ini company minta kemakani ke kamera lesikum kani kemit dan akta pemilisyo let's say awat wadangadan ginu ki badan balong positif ru tigidan sikiwi ki tiar dum ki chemicals ki products dum ki ru ki baki nilai ki jan tigini ru ki ne hado arpos inside tigidan ki hankut ki basisin file ki pen ayo dalam film site ada kesabon kene hado arpso kenta tigini ki metang ila sedang haka mall la jong buat kumjuk ro ke restoran ni ke bengin play no ngila ada biobubble nama ngisim ni kata ke jing singan jong kinang wan ki customer ba it jong ki ban wan hani kumjuk iki bateri bakta bani ko message ke bagi ong kalong ba ni dei ban pikir hi ladi kata ka mas ki bengin di bendeng hi nyam bendeng te ya kata ka physical distancing te nei la si ngaban long ru kan ong ba hakata ke jing ya lenti jungi bangi dan kalat ngiwat ikeni kalat ban ngasu kedi kewai kalat ke ba boro ngila banyak pai khmat kalong ke ba long ke balong sif kumbong ketien pareng wasangan mah te wat aju ke por kalong ke ba kham duna ke dor ya ke ba ngila ban pendan kam bat ngim dan kam ban kusulai te lesi kedi kilat ki bang yui bang isim nomor ba angin ya da ya ki ya ladi bat ya ki customer ki buan hangi nang ba kanum dan kenu kajing ya bit lani kajingnya kamu kepau mu ba pen i baro i ba daki ba riu sampang ba kalong ka bobit na kajingnya kata na kajingnya kerjan ternyata di message bat sesin biang ni kum naga marbinjang project private limited nyai kublai biang hi baro ki nongnya kun ki nongnya le ya kenika penyang jimpang COVID-19 ki bawan na kanu ka liang wat da si ya piru ki ba kwan kumni ki ba fiap lek ru syaki jaka ki ba le si ma ki ba don ke jing ma yai kublai lot i wei pi wei kublai sibut